Pamirsa penglimbakang ekonomi majang usaha reng Kabupaten Tabanan, re sampun pandemi, mawasana becek majang penincapan konsumen sana nganggen pelayanan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya UTTP. Tios usaha besar, usaha kecil menengah UKM taler muatang surat keterangan hasil pengujian SKHP, anggen bukti yening pirantinyane sampun lolos. Kabid Meteorologis Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Tabanan Iwayan Robi Megananta Esos Mausang, konsumen layanan Tera UTTP kauningin incap, kahanan puniki memargi ring tengahing kahanan usaha ring Kabupaten Tabanan ri sampun pandemi. Tios konsumen layanan Tera sanerau saking usaha berskala besar sekadi SPBU, rau mangkin sawetara UKM taler muatang penilaian lolos uji atas UTTP anggen pabuat audit miwah ekspor. Sekadi ring usaha produksi olahan daging, obat-obatan herbal miwah penggilingan beras. Robi Megananta ngawadarang ngawit warsa kali-kali 4 pelayanan tera ulang ka icen gratis. Ini ke inucap anut adung sarang kebijakan pemerintah pusat saning ngicalang retribusi tera miwah tera ulang anutin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sidang pasar utawi tera ulang kaulengang ring UTTP pasar tradisional kerencanayang ngawit kelaksanayang ring Agustus sani cakirau. Pemargin nyane ring ketiga utawi 4 genah pasar tradisional tur kaulengang ring genah pasar sani madue transaksi ageng. Anceng alat UTTP ring sidang pasar kantos 15 tali selami 5 warse utawi pinih kidik 3 tali UTTP warse. Wartawan bisnis Bali nguningayang.